Nastavljamo s prethodnim videom. U ovom ćemo prvo objasniti slicing pomoću upotrebe stepa, odnosno koraka. Naš niz izgleda ovako. Ako želimo izdvojiti svaki drugi element između brojeva čiji su indeksi 1 i 5, upisujemo kod niz A, te u uglate zagrade upisujemo 1, 2.5, 2.2. Napomena, ne zaboravite da drugi element, odnosno broj 2, ima indeks 1. Ako želimo prikazati svaki drugi element iz cijelog niza, upisujemo niz A, te u uglate zagrade 2.2. Sada ćemo objasniti slicing kod 2D nizova. Kreirat ćemo 2D niz pod nazivom niz B, te ubaciti u njega elemente. Recimo da želimo iz prvog 1D niza izdvojiti brojeve od 2 do 5, uključujući 5, upisujemo niz B, te uglate zagrade upisujemo 0, te brojeve od 1 do 5. Pitanje za vas, kako bi iz oba niza izdvojili samo elemente čiji je indeks 2, odnosno broj 3 u prvom nizu i 8 u drugom. Pauzirajte video i pokušajte sami odgovoriti prije nego što pogledate rješenje. A rješenje je niz B, te uglate zagrade upisujemo 0 do 2,2. Ako želimo izdvojiti skupinu elemenata s indeksima od 1 do 4, ne uključujući 4, iz oba podniza upisujemo niz B, te uglate zagrade pišemo 0 do 2 i 1 do 4.